What's that saying? That is window. Yes, that is the window. Very good. That's the window, right? So, nice to meet you. Nice to meet you, teacher. Yeah, you have to tell. Nice to meet you, tooth, right? Nice to meet you, tooth. Yes, tell me, darling. ඔයාවත් Nice to meet කියලා you කියන්නේ. too. Tooth. Yes, tooth කියලා කියන්නේ ඔයාවත් කියන එක. Right? Nice to meet you, tooth. Okay, good. Well done. So, with your brother, can you continue like that way? With your brother. Brother, you want to continue. Yeah, start from the beginning. What's your name? What's your name? No, I am Sase. What's your name? I am Sanuka. How old are you? I am 7. How old are you? Yeah. How old are you? I am 9 years old. Where do you live? I live in Medelpitiya. Where do you live? Where do you live? I live in Medelpitiya. What is this? Pen. You ask something, Sanuka. You show something. What is this? This is a phone. What is that? That is That is a TV. what is that? Put your hand. What is that? That is a chair. Okay, so you can continue. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, nicely done. Good job, right? So then, Puta, then this is one you can touch, right? The chair means where you have seated. Make a seat. Sit වෙලා ඉන්න එකනේ නේද? ඒ කියන්නේ ඔයාට sit වෙලා ඉන්න එක අල්ලන්න පුළුවන්, touch කරන්න පුළුවන්. සනුක ඈත තියෙන දෙයක්. You have to point and tell. අල්ලන්න බැරි දෙයකටයි අපි අත දික් කරලා කියන්න ඕනි නේද? දැන් මම මේක අල්ලලා පෙන්නුවේ ඔයාලටද? ඒක මොකද්ද කියලා පෙනුන්නේ නැති නිසා, right? මෙතෙන්දී. අපි නැත්තම් ඈත තියෙන දෙයක් මෙහෙම point කරලා පෙන්නනකොට තමයි අහන්නේ what's that? What is that? What is that කියන එක අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට ගියාම ඒවා short කරලා කතා කරන විදිය කියලා දෙනවා. හරිද? What's that කියලා එහෙම speaking improvement එකදී අපි කියලා දෙනවා, right? තේරුණාද? සනුක? Yes. Yes. Okay. Vishwa, are you ready? Vishwa? Vidul, are you ready, Puta? Shall we continue, Vidul? Yes, teacher. Okay. Can you turn on your camera, Puta? Okay. Okay, Vidul. You can speak with your brother. You can share. What is your name? My name is How old are you? I am 6-year-old kid. 6 years. It's all right, Vidul. It's all right. It's also correct, huh? Continue. Teacher kan ප්‍රශ්න නැහැ හරි කෙරේ කරන්න. Continue. Where are you live?
Where do you live? Where, Where do where you are you live? Do you live? Where do you live? I live. I live I live In in Hambantota. it, what is this teacher? ඒකත් අහන්න පුතා. ඔයාලට මොනවා හරි පෙන්නලා අහන්න පුළුවන්. What's this? What is this? ඔය මොනවා හරි පෙන්නලා අහන්න මල්ලිගේ. What is this? What is this? Pen. It is a pen. This is a pen. This is the pen. Was it? මල්ලිත් අහන්න බලන්න what is this කියලා මොනවා හරි පෙන්නලා අහන්න භාගාව තියෙන දේ. Pen. What is this? This is a pen. ඈත තියෙන දෙයක් point කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් විදුල්. මොකක් හරි ඈත තියෙන දෙයක් පෙන්නලා අහන්න what is that කියලා. That. What is that? Book. that is a book. That is the book. ආරම කියලා pen. pen මොකද? What is that? Yeah. What is that? It is that is books. That is a book. Is a book, right? Only one thing. Okay. Anyhow, nice to meet you. You can talk to your friend or brother. Nice to meet you. හමු වීම සතුටක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් brother එක්ක නෙමෙයි මගතොටේදී කතා කරන යාළුවෙක් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. ඒකට කොහොමද කියන්නේ? ඔයාව හමු වීම සතුටක්. Nice to meet you. කොහොමද පුතා කියන්නේ? කියන්න nice to meet you. Nice to meet you. Okay. So Vishwa and brother. Yes. Brother එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්ද Vishwa? Try to continue. What's your name? Vida. I am Vida. කමන්නේ it's all right. Short answers දුන්නට කමන්නේ. යා පොඩිනේ ඒ නිසා short answers දුන්නට කමන්නේ. නේද? How old are you? I am 6 years. Yes. Where do you live? I live in Surya. I live in I live in. Surya. Yes. Yes, what's this and what's that? What is this? This is Pencil. This is pen. Pen. Yeah. Pen. This is pen. This is pen. ඈත තියෙන දෙයක් That. What's that? What is What is that? What is that? That is wall here. That is wall. That is wall. Ball. Okay. So I'll invite Vidul. Can you ask the question from Vishwa? Vidul. මොකද්ද teacher? Vidul ඉන්නවද Vidul? Are you there Vidul? Turn on the camera and you how to ask the question. Your brother is also little and he didn't speak well නේ. Vidul Vishwaත් එක්ක කතා කරන්න බලන්න. What is your name? I am Vishwa. Vishwa, What is your name? I am Vidul. How old are you? I am 11 years old. How old are you? I am 11 years old. Where do you live in? Where do you live? I live in Hambantota. Where do you live? I live in Hambantota. What is? Take another thing. Not a pen. Take another thing. You have many things around you. ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ ඒවට පිටාවේ පෙන් එක නැතුව වෙන එකක් හොයාගන්න. What is?
Vishwa, take another. What is this? This is pencil. What is this? This is bottle. Hmm. That is all. That is. What is that? ඔව් ඈත තියෙන දෙයක් පෙන්වන්න තමයි පුළුවන්. හොඳට පේන්නේ නැහැ නේ ඈත තියෙන ඒව නේද? හා. That is cup. That is jug. Jug. What is that? That is pencil box. Okay. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Tooth. Nice to meet you, Tooth, right? Nice to meet you, Tooth. Okay, so Sasen and Vidul. Vidul, talk with Sasen. What is your name? My name is Sasen. Vidul, What is your name? Vidul, My name. don't look at the paper, darling. හොඳද? paper එක බලන්න නැතුව දැන් try කරන්න. What's your name? Confidence අදහන්න. What's your name? ඒක නිකන් just එන විදියට කතා කරන්න. හරිද? හා. My name is Vidul. How old are you? I am 9 years old. How old are you? I am 11 years old. Where do you live? Where do you I live? live in Mediyaripitiya. Where do you live? I live in Hambantota. What is this? This is a paper. So Vidul, What is this? yes, Sasen. Can you see? This is a pencil purse. Pencil box, right? Pencil box. Okay. That is. What is that? That is. This is a car. What is that? That is a wall. That is the wall, right? That is the wall. Okay, nicely done. Last. So tell your friend. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Tooth. Too. Putha, right? Nice to meet Okay, you. bye. Oh, yes, very good. Well done. Okay, bye, right? Thank Okay. Sanuka, will you talk with Vishwa? Sanuka and Vishwa. What's your name? I am Vishwa. What's your name? I am Sanuka. How old are you? I am 11 years old. How old are you? 7 years old. I'm 7 years old. Where do you live? I live Mediyaripitiya. Where do you live? I live in Suryavavar. What is this? What is this? What the-
This is a cup. This is Mug. This is a mug. What is this? this is a book. What is that? This is a, that is a window. That is a window. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, nicely done, right? Okay, bye. Okay, bye. Right. Okay. So Vishwa and Sanuka. Okay, you all done nicely, right, Puta? So I have arranged you another activity here. So we have few minutes only. Yeah. We will go here with some questions, right? Once you get the question, you have to answer it, right? Okay, this question is for, What is your favorite subject in school? yeah, okay, Vishwa asks from, you have to talk to your friend. That means you have to name your friend, Vishwa. You can ask, Sasen, what is your favorite subject in school? You can ask like that way. Call to the friend. English. Yeah, Vishwa, again, you have to call to your friend. That means අහන්නේ දැන් කොහොමද යාළුවෙක්ට කතා කරන්න බෑ. දැන් මේ question එක pop up වුණා මෙතන. ඒතකොට විශ්ව කතා කරනවා Sasen. What's your favorite subject in school? So, Sen, what is your favorite subject in school? My favorite subject is English. Okay. So ඒකෙදි දැන් අපි දැන් my favorite subject is English. අර just only writing වගේම කියන්න ඕනි කියලා එකක් නෑ. I like English කියලා කියන්නත් පුළුවන්, right? දැන් මේ විදිහටම practice කරන එක හොඳයි. එතකොට writing පැත්තත් improve වෙනවා. හොඳද? අපි speaking වලදී හැම barrier එකක් නෑ. ඒ format එකටම දෙන්න ඕනි කියලා just English කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් my favorite subject is English. නැත්නම් I like English in a school. Right? I like English a lot. ඒ වගේ එක එක patterns තියෙනවා අපේ answer එක දෙන්න පුළුවන්, right? Okay. Okay, so Sasen asked the question from Vishwa. The same question, I think. What is your Vidul? What is your favorite school subject? My favorite school subject is Max. Okay, nicely done, right? Okay, Vidul, next chance is for you. You have to ask the question from Vishwa or someone else. වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ. How many brothers? How many brothers and sisters do you have? Vishwa. Vishwa. How many brothers? I have one brother. Vidul. And now Vidul, how many brothers and sisters do you have? I have one brother.
I have one brother, right? No sisters and no sisters. You have to say, I have one brother and no sisters. So say, you're also the same, right? I have one brother and no sisters. All of you like, only you have the brother. Okay. So, Sasen, you ask the question from your brother. What is your favorite hobby? Hobby means මොනවද ඔයා කරන්න කැමති? Playing cricket, playing badminton, playing hockey, playing football, cycling, bicycle පදින්න. Playing cricket. Playing cricket. My hobby is playing cricket. My hobby is playing cricket. ආයෙගෙනත් අහන්න බලන්න. What's your favorite hobby? My hobby is cycling. Cycling. Okay, nicely done, right? Sanuka, next chance for you. Sanuka, you have to ask the question from any other. Vidul's brother again ahan ilang question. Sanuka. Kamari, right? Where is Sanuka? Where is your favorite place to eat? කොහෙද ඔයා කැමති කන්න කෑම කන්න කැමති කොහේ ඉඳන්ද? At your home, at the restaurant, at the cafe, කොහේ ඉඳන්ද? Where is your favorite place to eat? Sanuka, tell me your answer. No, Sanuka, tell me your answer. Where is your favorite place to eat? Where is At a restaurant. home? At your home. Okay. So Vidul's brother. Vihat, right? Vihat the same. Yes. Okay. So where is your favorite place to eat, Puta? Where is your favorite place to eat? Restaurant. At a restaurant. Vidul, what about you? Where is your favorite place to eat? At restaurant. Okay. Vishwa, where's your favorite place to eat? At Vijay restaurant. At Vijay restaurant. Okay. Is it a nice place? Are the food delicious? Yes. Are the food delicious? Yummy? Yes. Yes. Okay. So, Sasin, what about you? Where's your favorite place? At restaurant. At a restaurant. Okay. So, do you have any other specific restaurants in Deniaya? ඔයා කැමති restaurant එකක් තියෙනවද Deniaya? Chill. Okay. Right. Okay. So, Vishwa asked from brother as well. From your brother. Animal කියන්නේ සතා කවුද කියලා. සග්ගලේ ඔයාලගේ brother ගෙන් අහන්න බලන්න. විදුල් සසේන් question එක අහන්න යාළුවගේ partner ගෙන් අහන්න. What is your favorite animal? I like Dog. dog. What is your favorite animal? I like dog. Okay. So Sanuka as well. You asked the question from Sasen. Sanuka Sasen ගෙනුත් අහන්න. Is your favorite Animal. I like dog. Okay. What is your favorite animal? I like fish. Fish. Okay. So Vishwa, what's your favorite animal? I like to animal is German Shepherd dog.
My favorite animal. I like to have I like to have my favorite animal. Right? I like. Okay. Vidul, what about you? What's your favorite animal? I like to parrot. I like to parrot can baba. I like parrot. My favorite Have parrot. My favorite animal is parrot. Okay, so shall we go for another one? Go to the tute, right? Because it's time running. So I'm going for the tute. It is available in the group, Puta. So if you don't have the printed one, you can write down these things in your writing book. For the speaking class, you can have a separate writing book and you can practice every day with your partner. Then partner කෙනෙක් ගෙදරම ඉන්න නිසා ලේසි. or practice කරන්න. In each and everything you have to speak in English at home. ගෙදරදී පුළුවන් තරම් speak කරන්න අම්මත් එක්ක brother එක්ක English ව use කරන්න. පොඩි පොඩි දේත් use කරන්න බලන්න. පුළුවන් දේ use කරන්න බලන්න, right? දැන් මෙතන greetings වගේක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්න greetings ටිකක් දාලා තියෙන්නේ සනුක good morning කියන්නේ උදේට නේද? කියවන්න බලන්න good afternoon, good evening, good night. අපි රැට කියනවා good night කියලා නේද? දැන් hello කිව්වම අපි මොකද්ද කියන්නේ? hello hi කියලා. he කියන එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ hi කියලා. Once I say hello, you have to tell hello. Hello, hi. Hi. Yes. Once I say hi. Hello. Yes. Hello. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello. Okay. How are you also, you know then, right? How are you? කියලා හොම I'm fine, thank you. I'm happy, I'm great. ගොඩක් answers තියෙනවා. I'm sad, I'm angry with you. ක්‍රමේ කියුනේ angry කියලා. ඔව් ඒ වගේ I'm scared මම බය වෙලා ඉන්නේ. And you. අපිට දැන් මෙතන I how are you අහන්න ඕනේ and you. අන්න ඒක speaking වල අපිට tip එකක් විදියට අපිට use කරන්න. And you. කතා කරනකොට I අහන්නේ how are you කියලාම අහන්න ඕනේ. And you කියලා ඔයාලා අදාහපු questions ඔක්කොගෙම and you කියලා ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. And you, I like apple. And you, what about you? What about you? ඔයා මොනවටද කැමති? ඒ question එකම repeat කරන්න තමයි අපි එහෙම අහන්නේ. මේක අපි කරා. ඊට පස්සේ daily uses sentences වගේක් දීලා තියෙනවා. දැන් අම්මගෙන් මොනවා හරි ඉල්ලන්න ඕන වුණාම කොහොමද ඉල්ලන්නේ? Mommy, please give me water. I'm thirsty, mommy, please give me water. නම් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔයාලා soft drinks නේද ඉල්ලන්නේ? Orange juice එකක් දෙන්න, cream soda එකක් දෙන්න, Pepsi එකක් දෙන්න නේද? Please give me Pepsi. කඩයක් ළඟින් යන්න බෑ නේද? Mommy, please give me cream soda, right? ඒ වගේ. I'm hungry. Hungry නම් මොනවද ඉල්ලන්නේ? Please give me some snacks, some shorties. Yes. Shorties කඩයක් ළඟින් යන්න බෑ. මොනවා හරි දැක්කම yes. I'm hungry. Hungry නැති වුණත් hungry නේද? එතකොට දැන් ඔන්න ඉංග්‍රීසි වලින් ඉල්ලන්න ඕන නැත්නම් අම්ම දෙන්න එපා. right? එහෙම ඉල්ලන්න ඕනි. එතකොට තමයි practice වෙන්නේ, right? I'm thirsty. දැන් ලියා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. I'm thirsty. What's it පුතා? I'm hungry. මට බඩගිනි. I'm thirsty. මට තිබහයි. I'm happy. මට සතුටුයි. I'm sad. මට දුකයි. Right? I'm sad. This is my book. Oh, this is my book. This is my book, right? That is your bag. That is your bag over there. අනතර ඔයාගේ බෑග් එක තියෙනවා. That is your bag over there. Right? ඒ වගේ කියන්න
පුළුවන් ඔයාලට over there හයින් තියෙනවා. right? ඒ වගේ අපි පොඩි patterns අල්ලගමු කතා කරද්දි, right? ඒ ටික ඔයාලා ලියලා තියාගන්න. If you have any doubt you can drop me a message එකක් group එකට දාන්න පුළුවන්. මෙතන polite words තියෙනවා. please කියලා කියන්නේ අපි කරුණා කරලා කියන එක. thank you කියන්න පුළුවන්. yeah welcome කියන්න පුළුවන් නේද? sorry කියන්න පුළුවන් මොනවා හරි දෙයක් කරාම. excuse me කියලා කියන්න පුළුවන්. මට පොඩ්ඩක් excuse me කතාවක් මැදට කවුරු හරි යනවා නම් එතනින් excuse me කියලා තමයි අපි යන්නේ. ඒ වගේ words අපි use කරන්න එදිනෙදා. right පුතා? හැමදාම මෙන්න මේ ටික ඔයාලා නිකන් ටියුට් එක අතර අරගෙන යාළුවත් එක්ක ටියුට් එක මුල් දවස්වල කතා කරන්න. ඔයාට කෙනෙක් නැත්නම් කතා කරන්න මිරර් එකක් ගාවට ගිහිල්ලා කණ්ණාඩිය ගාවට ගිහිල්ලා you can talk to yourself. ඔයාටම කතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම අපි පොඩ ප්‍රැක්ටිස් කරගමු ආසයිනේ කතා කරද්දී. නේද සසෙන්? ආසයිද? ආසයි නේද කතා කරද්දී නේ? ඔව් අපිට කොහෙට හරි ගිහිල්ලා ඒ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන් නම් ඔව් අපි හරිම ආසයි නේද පුතේ? ඒක නිසා අපි ටික ටික එහෙම පුරුදු වෙමු. right? so මම පොඩි මේ එකක් මෙතන දාන්නම්. තව විනාඩියක් වගේ තියෙන අපේ ඒකෙත් පොඩි චුට්ටි එකක් කරනවා. ඔයාලට ආසයි තියෙන ගේම් එකක්. There are many games. language games තියෙනවා. මම ඒක ඔයාලට ක්ලාස් එකේදී කරන්නම්. What's it? What about is it happy? What about the feeling? Angry. Angry. No, it's not correct. It's incorrect. Happy. I'm happy. Yes, it's happy. I am sad. I am sad. I'm sad. I'm sad. I am angry. I am angry. It's angry, right? I'm angry. Okay. අපේ විදත්තත් මොකුත් කියන්න ඕනෙලු ටීචර්. Vidat, yes, tell me. How about you? Yeah? Me මොකක්ද ඉන්නේ? I am happy. you're happy. Okay, we are happy. So බලන්න මෙයා එපා වෙලා වගේ නේද ඉන්නේ. ඔන්න ඔයා වගේ එයා ක්ලාස් ගිහින් අප්‍රමාණ ටීචර්. නෑ මේ බලනකො මෙතන ෆේස් එකේ නේද බබා? හා. එපා වෙලා වගේ ඉන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? I'm bored. Yes, I'm bored. I'm bored. බෝඩ් කම්. Me? I am hungry. Yes, Vidat, that's it. I am hungry. එයා ප්ලේට් එකක් තියන් ඉන්නේ. Yes, I am hungry. Yes, I'm hungry. අන්න කියන්න. I am hungry වගේ එකක් කියන්න. බය වෙනවා. I am sad. Scared. I'm scared. බය වෙලා නම් කොහොමද අපි මුලින්ම කිව්වේ? I'm scared. කොහොමද පුතා? ඔන්න දන්නේ නැති I'm scared. I'm scared. Right? I'm scared. Yes. Okay. Nice job. Right? Okay. That is the end of our today's lesson. So hope you enjoy a lot. Enjoy කරාද lesson එක? Yes, teacher. Yes, right. Yes, teacher. So I'll keep here. Goodbye. Right. Okay. Good night. Okay. Goodbye, everyone. So I'll see you next day. Good night, teacher. Next Wednesday. Good you have teacher. class. Okay. Goodbye and good night. Stay happy. Stay happy. Speak with your parents. night, Loved teacher. ones in English. Okay. Goodbye, everyone. Good night. Nice to meet you all today.